Hi guys! Today is August 21, birthday ni Manong ko nga Joshua. Tatagluto tayo spaghetti, tapos lechon, tapos agijay crab, tapos ajisuman. Suna ni Manong ko tatang birthday, suna ti may kadwa nga kabsat may nagasawa, gente sambale, kamang da gente longga po. Tinasawa na may nga madam ni ate ay ka Nardo. Damot din ti anak dangan ni Sasha G. Wilnardo. So nga ami nga kadwa suda tatay ito'y balay mi. Nga magbakbasyon damo ilata ito'y inti balay mi nga nagkipi mo ti balay mi sa nungi. Nadadan. Tayo nagluton. Dagito'y tilutuan tayo tata. Spaghetti, crab, suman, lechon. Nagimas na, nagdakol nga lechon. Aji tilutuan tayo. Hindi nagluto. Ato gidi gamitan tayo ang agluto. Aklo. Gasol. Planggana. Strainer. Tubig. Tubig at langis. Nak-nak. Tubig. Parong-parong tubig. Tubig na lipad-lipad. Bago tayo iluto di crabs kan hipon, bugwan tayo pay. Hipon. Crabs. Iluto tayo tata di crabs kan hipon. Crab. Suka. Sili. Nagimas. At iluto tayo matataji spaghetti. Spaghetti. Hotdog. Aji putang. Aji sauce. Nasi Ilocano. Kilo na kilo. Buray dala bugwan. Sadan to ito so. Nagsamita. Tatagluto tayo matilechon. Agluto tayo tatati barbecue. Naksa tayo. Nagimas. Awan girl, awan talaga ti kwarta. Awan talaga ti handa. Awan talaga ti kwarta. Lockdown kami. Awan ti makwarta tata. Hi guys, tata ate ginaluto tayon. Ato ini suman, mansanas, tapos hipon kan crabs. Tapos adati slice bread tayo. Joke! Aga po ate kinating ame. Sinandaan na ni Manong ko nga Joshua. Nagimas ni ate hipon kanti crab. Hey guys, kain po tayo. Happy birthday Manong. Manong Joshua, happy birthday Manong. Manong Joshua, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Manong.